Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah, yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram, guru-guru ta, alim ulama, yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu guru semuanya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat-Ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mamagi-magi aga yarifego yewniwi angkai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamagi-magi yewniwi ye majelis tae, majelis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makutoro femeng mamagi-magi sininna guru-guru ta ritujunna akwewe hesikolewe Miss Putri Satu Belawa mamagi-magi narialang adisi-disingeng ajap-ajapang oleh rifung Allah Ta'ala to yang kekasih tuntui wija-wijata paguri padiseng agama na wadi misalama kirilino lebih-lebih barisarimunrina kong Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Dan rialufai masalawan dan mapasalama lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mancaja kacer lor di manung nato pada salama rilino matir serimunrina kong Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Guruta Pandreweni ki kasiona okubulana. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pun Allah Ta'ala pala kidece de gaga padangkanna. Amin ya rabbal alamin. Lengka andre ya kasih corona angka rakko bale bolona, angka lawa balena, kaju paravana, nasu balena, lengkap. Terima kasih guru ta tambah ki tikula alam masiri kapo. Alhamdulillah. Tapi mata muka kedua alhamdulillah. Tapa mana kata apa muka kolalana atiku makada mesa nabita makada sala angka bola mujokai nama apa ko na persilahkan na suruh andre lalu yaitu agagana niakang ni malapabura riwata kalemu agagana to malaboy. Alhamdulillah na persilahkan na lena guruta karatani te gane karatani te tani te tapu niakan ni ovong niakang ni malapabura riwata kaleku agagana fatwa nana alena kasi guruta iyer tujunna andre wendibe pura sero na finu sikiteng pura sero na pandre sikit bepa. Alhamdulillah koma pa kaya huna
boleh be, alhamdulillah mansana lina asale malabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu marabu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, takutona tu kita memacara kue, kong ka acara sekolah biasana tete 10 wilewa napa ka menre macarama wengi ya maku kue iya pembukaan alhamdulillah ubo jilada ko mapako ye mele ka mede iya lo mana masih mama tu ko fata cama. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Ini hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa angkame nak biji ka kada aja tameta ustaz matu nasaba metoi kasi rewa yaro mabele bolana tomatuanna kereng igare pangananae nalamade cede tona kada keretoi panga ustaz awe napa aku namu selagi. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah telumi wala sifari ngaranga moni telu yang penting pamarakai amin. Yang pertama ya Allah lengan malabina nabita sebelum diperjalankan ibisai ati malabina nabita ke malaikat Jibril. Aku bunga-bunga ilisering ati malabina nabita iya nari tu hilman. Ada asa hilman nyamakinin nawawe asalana nak gangkangi mubba riasan ikhlas agar riasan ikhlas ibego isi dewe bangkaukan nasabak nyamang dega agak susah. Contoh angka ga mas apa na dinna joka ko manyehe angka ga nasaba ko masuk sa pena dita tolong dena tu benar bernilai ibadah deni ga tu ikhlasna ko misalnya suruh ki masumba to matuanna nanae maka angka kasi anuna si kolewe libangung pada yello tulugi ki untuk masumbang siagi angka kan angka nama sumpah bape na dinge yupupana nama sumpah bape na dinge aja lalu na tak berangi magai nasabak de mata tu gaga apalana lo sia-sia bawam itu nasabak de gaga nyamakini nawa simulangan na ye mira simulangan na ihlasnya na reko nyamakini nawa kama ni suruh ki makam aja ko sekolah apalagi ko misalnya sekolah agama dan mari jaga sumbangki kama aja ibu oi tak matiin remote itu jamaah Ramadan belakang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ini sering ati malabina nabita yana itu pak disengeng yana lo apa ringan ibu angkan itu pas sekolah agama anata alhamdulillah modal no koma sekolah anak ena angka pak disengeng dena kasih asia anak aja tak kada mega waramparaku mega mau waramparaku namo dena sekolah anakku sogi mato maka taperjenga kak dampeng kamana boleh maga-magata kamana boleh mate-mateta tolong mega waramparata kamana kasih na misalna mega waramparata na boleh mate-mateta na deka sekolah anak nah dia kan isap balanca na balu mana ya Rasulina warampara mutarong ini nak gangkangi kasiasi magai nasa bapak disengan na degaga ya ko ba disengan na basogi ki ko ba disengan ite doktor mapa ko tu ba doktor kutana to biro magaga ki calaba andrewe tolimeke ka masemeka macata biaya pemeriksaan 250.000 saliwangi obat 500.000 jadi 750.000 si di tahun kali 10 nih tahun lalana sia soy
Gara-gara mak disangang. Loy akada raja mak disangang. Loy madeceng anakmu patut mak disangang. Isura tanpa aja surui joka masih aja macangi. Silalu-lalu toh kau tularan nama sige. Tahu ya silalu-lalu. Angkat tu panitia masih liwat pedarana. Desora joka mabere jama anak-anak metom na sapa. Tega kalau mabataya tole nagan rusuh. Na bapi ni nagan aja. Aja buat diri anak-anak ayah sang anak-anak. Ya itu kalau tolato matang aki masampayan atau lari mapulo-pulo. Bansana itu makasih bapi. Kada tega ko lalo. Contoh. Anya kumakara ang kayewe si dikisa. Ana ara badui na temei dindi na masigie. Samana na bitay. Makare jamaah hewe gasai na temei dindi na masigie. Maka na bitay. Haja mu gasai. Teme mu gasai na lari na tala teme na ni buruk ko jama-jama. Agar bahaya. Jadi engkau tu carana halus dengan lemah lembut. Tapi kalau metode tu anak-anak lo memang metode segeki. Ya jadi tu si tongan nakong ka guru masagge. Jilada ya aku masagge guru. May tahu anak-anak napi ni tamata. Apa kon yan anak? Makasih. May magalolada. Yang kakek popa kue, kamu apa kau bate kapipi na guru agama kue? Kamu abi, bisa kata lu galima ka? Iya, walu ni na kau cili ini. Iya, batera mak baraka magatoniha. Alhamdulillah. Aja kon ka guru na nagalecen na itapa mula borosi ko polisi. Pakasi gimana ngaramu? Ya ana inoko ana na joka sina ceri guru ewe ko sikolewe. Man may toko anu bawa mi je guru bawa mi maga ala bawa ni bari anakmu iko na pa basara iko na pa guru biki iko na pa guru akidah hala iko na pa guru Quran hadis iko na pa guru matematika iko na pa guru bahasa Inggris iko na pa guru bahasa Arab insyaallah kalau nang kamu jangan akan nakostaro aja bako guru desagaga kue Degaga kue komi anu Belanda jamaah yang Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ilisari ati malabina nabi taaga tepat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini na toma tepat. Maka sini tepat mo na sabat tepat si tongatong. Tega yasa tapas ito ngatongan ibego yan na perintah ng Allah Ta'ala na niya ininir bi anu yan apisangkang ng Allah Ta'ala yaitu yasa tapas ito ngatongan ibego yan na perintah ng Allah Ta'ala aja mucabai be ceta cedemo ni si capakanuku benemuita ni bawalan na ng Allah Ta'ala ini natutaw non roy rioranu tangang kabagangkan na gara-gara dia cetak cedek itu aja mau coba ini cetak cedek ya matu cedek nagangkangi mega alhamdulillah talu ini saya timalabina nabita napi balaleng ibalutuni akan apa ke ternyata burak ia burak malaikat Jibril ibarenta ko bunga Allah Ta'ala tama ko lang na suruga mala burak tonat-tonangang batenan lutuye na caw bila takajon dan ternyata ia tona pale matur ribakengan ni umat na kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia matinulu mas sampajang na rekomelo ni mati ribalete ia roto de na sampajang adampa-dampa ki apa komedor ya matu de itu kaya sa bemor de kaya sa pete-pete sampajangan itu peway nyama pa kung magalo sampajangan iba tama nila lang nakiburu madape ni malakay makutana marabbuka ni gabuam mo Allahu Rabbi ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka Al-Quranul Karim
ngaji moki. Ya di Indo nananae. Aja mau merekam pajai guru pengajian ni wakadimu. Hawe. Gara-gara di sapu napa aja si mengaji anaknya. Hawe. Manang ka mana ha? Desa kagak kewe. Pak ini ku kampung masa genai. Aku mi Belanda. Gari. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaji muki, maka ustaz tasaka-saka aja bateku mengaji, maka aku memaga tasaka. Togi tak peta, togi tak balimbung, togi lengan-lengan, togi kamaga koto baca mui, si komu atu, manuna nama lengu. Galona na wirubu yutaku mikiratil Quran si galona bola nare kotori mengaji tawe kotori na bola ewe kul huwallahu ahad ta'dilu salasatin fil Quran niki to baca kul huwallahu ahad bana baca mangiro lolongang apala ko pada pada na baca Quran sepertiga Quran hagaro mengaji ki parai kotoran na madang ibicikan ni la ilaha illallah na dera to mapa ko mani bawang he sarusi batu matana boleh share to motang makampar la icalai mana ka icalla ga to saru to bacala mana bacala ela doa mani na salama ni tatai mada saru matana sa icalai ne ni ta alusuk na masu naka kali mana lo ni lepa naka ya limana makwe tapi kata ro makun re pura mapakro naka limana tu mapakwe sisa ni tanya anak ternyata wale waktu nama diising na boji joka kada capa otin na tahu napa nanti pasai lo na badu jadi ya ro makun re kwe biasa we kadang capa otin na tedeneloi pada tobakan niwe wa amana lo ko lepu hamana de nang kemapakor kebetulan mi muakali mamu tak pada tepusi tawe maka de nule biasa na kada capau tina tekpewe deto kaga kue deto kaga angka toto 5 pakwe mari na to 5 pakotosi magero na boji mitte kalukur na tawe denen lawu deto kaga konye di alhamdulillah asalang katapan na insyaallah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Asal engkau tepat aja itu mata pe. Tapi kalau dia kata tapa akan apa nak sepat. Aga je tua aga mati ustaz. Boleh no gaje misangin nang kaya asa baca lah komedor ya. Oh, caba apa? Kau kata tahu makan aga tua aga mati. Boleh no gaje misangin hati-hati aga nasa Allah Taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim bisawatu wa lahum azabun to bangsa na iba buta beto ni mata bakita na mata bareng kalingana mata tina baca lama di batawana to bangsa na ya baca lama ni bawa na saya demo mata posa selama baca itu tu mata pe ko demo mata pe coba ni mate coba ni mate ko de gaga baca lang atali poko baca no HP maka da aman di bawah to de ge tepat na tapi alhamdulillah ini mana konyehe mata mana ki jamaah yang rahmati dan dimuliakan cuma ye miro bawa makada yaitu ini rubato biasa ki padang kamana jatah padang kamana tak salah ngeta aja negara-negara iri tak apa salah tapi jalo ni makar neraka pada ku ini panitiana penerimaan korona neraka aja tu tapi lah dua ngabani makada tanah bodoh kasih naro pataling ko bungala tadi bata timpa atina lo lebar ya nama deceng kita ini manusia biasa ayo tak pacar tamu ko neraka ini pacar ramena satan neraka to yar neraka to ustaz madoko neraka Muhammad ade nama aku wiri na catoko hamma pataro ki na cuma aku panitia pemberangkatan jamaah yang rahmat udah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tabakan kayewe talwewe nari bego perintah na Allah ta'ala ritujunna sempaja 5 wattewe na wadiki salama rilino lebih-lebih barisori mohon Allah ta'ala. Dan ternyata solat ini adalah penggugur segala kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Lalu nak dampengi Allah ta'ala atas salat yaitu sempaja
jangi inna salata tanha anil fahsai wal munkar na ya sampai jangi na pebeleki poren ma pejajae ya naro wala si parengarang yo newe mamagi-magi na pabarakai kung Allah taala di mana lebih-lebih pa untuk alien atau ma bicara we tada penga maraja kung katapasala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.